Kasengkasi Student Union West Castle District hadin maklayo pediang gajing jing nam jungi pajba kathan khaput bat gejala Assam halor gajing don jungi bri gi banabar ki ba yolat ban warnung shopok West Castle District ling ba kishnong khaput kum kalang pi kershai bat shalang nakaliang jung kaseng menhaka khatn riu trik ujemang kalalit ban yakendu UDC ke West Castle District nak banta ban yakran halor kite gijing hakajing yakendu bod DC kaseng kala dawaru ba udai ban pen klanyi ki bor pahara kite gishnong khaput Kenang bakan long kajing singani ki pajba bat kumju ban yada na kajing sapriang jong kunyang jimpang covid khat khandai hakaju ko pon na kaliang jong kaseng kalai kran ru halor kajing ba ki pajba ki yakandu halor ban yo pediang ni ketika yada yu covid khat khandai bat kaseng kala ajing mur UDC bun thaulat da ko an let chaman laki shnong na banta ban pensuk ki pajba bagin yo shemi ketika yada covid khat khandai nakaliang jung DC habai de bigite jing ajing mut jong kaseng ula kular bon sa shimkhya bat ban thaulat nak banta ban penbiang ki te jing ajing mut nakaliang DC West District adin ni la yo jing jar na di professional tam na di border area na ko lampi na ko kershai ba na ko mesti ko chalang tapi gun di breu kali di bawah wan barang mami na ko Assam sekali ke jingwan di kali jingwan di breu di bandar bu jumah di kota di professional jemi di badan di border Marwada nang itu border kanwan pra sakin professional apa tahun dan paling jemi la jemut di bisi bo be prime ha di border opus tentang police department mo ini ba paling department mata dina ha man power di la oi bisi ba bu kambun di dekat set nang ba kini di dekat ba na ba tumla bandrung apa kejala ini dan paling bisi la simkia kini kam ba la kular ban le mentahi ho di bisi tujuh gila yuk jingjar la kini ga jingdon jong kini di Jepang la fer hama kandam ila lawat ha ni siamba ma tadi di jingwan kini di beri manabar kena kadang jangi ni jawan bisi bau di ban demi da order ma klan ha mata la kam di jingwan di mendar ya keju ya di ini ini pat di jingkam di vaccination ni ma di juna ha kinawan nano kendang wan wan ai dawai ai injek kadin marba kejing jingkom dan sekali mar itu ba naik lockdown diberi ni kendang ni asu wan ai injek ngila wat beni ha ba ar ko ngila ba ting wan ko taun marba ta jur pa di pang ko taun te kumbang tip kejing perkat di beri ba kendang yang dok sempel te ngila terpat di bisi ba di ban lek banai dawan yang senang kau malah dijaka. Jadi kalian mesti mulai ini bah kalian yang government kasapha komponen lain masih dawan di guna bah itu sasim kia halor kami. Government makni jeng semujungi kumbang dawan mesti boleh mandi air injection malah senang mandi selesai halor kami ga jeng air dawan malah itu bah pun kita pendang penting jeng air dawan. Dari ladang nilak ban likur, nilak ban lemi senang tahu, naturalmen bar nilak ban perlu ijat kena ke Jepang. Dia nak kalian mesti ni, kerana mesti Allah kena ke Jepang ni.